We lay our future in thy hand. Unite, free for liberty, together we all stand. You know that one better. What about the second stanza? The second stanza. Oh Uganda, our land. Eyo njakala mukobuzi mukamanga. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Omulungi ali kwa Owemyaka media kyabe ekyokola okuba nga tugoberera kitwizamu amaani. Just abakabaka ali kusubscribe nga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze yazidi olisigira bambi okutuuka gano wendi mvuyire waife busedde mubikado nganka aliko engayo bambi n'okubala kwa nti olunaku lwa leero birthday yange mazaalibwa gange. Oh my god, Katonda anambye nti butisaawe n'onkuze tibibeire byangu olugendo lwange ayi bambi byona wentuuse ebisobye n'ebijiro bulungi bambi Katonda nedinga nambairewo. So mbasaba okundoyozayoza bambi okutuuka ku mazaalibwa gange werenge emyaka tegidi myaka tegidi mu ngeri y'okujaguzaamu amazaalibwa gange bambi njireko ku mu district y'Ebugweri okwidde okwayakuku n'omwami ono mwami BYANSI KHALID. Mwami BYANSI KHALID yali ya katwendinga ino ku social media, yali yakati amira ebibuuzo bya P7. Ali wano he's a primary living exam no, he's a P7 liver, a primary 7 liver. He's a P7 liver. Yali yakati amira ebibuuzo ku myaka 5 n'omulala bambi yati amira ebibuuzo bya P7 wano ku isomero ly'Ebubenge. Wabula ekisinga kwewuunyisa kiri nti werenga mukulu ono ebibuuzo yati amira ni muwala we w'emyaka nga 12. Baba yali gale mu nsonda nga math aliko kuna math alikumuyuza yegema omuto yatakula mu mpata nga kawaleke kona kali mu desk ku desk yindi wale kona kali wala BYANSI. So bambi mukyalire muku atukobere lwaki yairayo okujja okusoma ku myaka gina 5 n'omulala najja mu P7 kikyayenda okuba aida nakutukobera kuku ainuma yali yakomye mu kyakomeka biki ebyamulemesa okusoma. So n'ensonga endese ne bambi Ebugweri celebrating birthday yange bambi nga mpaya kuko ni mwami BYANSI. Muzeeyi ndi musanfu okwagana Ninze asinze mukama wange. Bubenge ko baki Bubenge nungi amaadi gali kugwa twali twakamaliriza bibuuzo ebya primary 7 living examination. We bali kusoma Twasomye bulungi byetuwandiise n'ebyo era tulinze ebivaamu. BYANSI wakati BYANSI oli wano ku myaka 5 n'omulala oli kulindirira ebinaava mu bigezo bya P7. Ebinaava mu bigezo bya P7 ni byenindiriire ekirooto kyange kituukirire. Yes, kuba okusoma kuno nina ekigendererwa nkani abantu bembaire ntambuliramu bona nga basoma niye tubamu nga tuli mu mboozi batukaagati awo bayogera oluzungu mu kifo ekyokubuuza nga nzira biseera bibabuuza ndowooza nti oba bali kundyamu ki bali kundyamu bwalukwe bali kungeya so nga bambi nedda ti bwe kiri luzungu n'olukuluma kyampaliriza naga nti be ffe muzeeyi yafa nga ndi mu kyakusatu nalwa kufuna mukisa gweyongerayo kuba tuli baana bangi mpegano bwe nfunire n'ensaada kula nenfuna n'omukazi n'enzaala mbagerera abaana basoma. Kali bambi okujja kutukobera ni mwami BYANSI. Wow, mbunga bafuwe luzungu lwa mulumya ngalo sati bali kumugeya. Muzeeyi ninze yazidi osigira mvuira waife busedde mu bikadi wabula yo kwe busedde eyo mpulira yo kuluye olw'ekigalagala side eyo
oli otuoli owaviirako waife nti nowaife yene yesebo mpulirayo eriyo ne badada bange ng'omusaada oyo kwoja nga bamweta Haji Kirimungada. Tabanga nchaire waka Kirimungada mzee yafa yali dada wange avira ku kyalo Nawantunda kabisa. Oli mwise ki? Nze ni mwise Luwongo wano. Kirimungada dada wange mwene ati mwise njia. Ate mama wange azala yena mwise njia bayise njia. So eyo waka abo bantu bange era wa Kirimungada kyegamo gwe nakulira bambi. Kale fatu beyo. Yesebo. So nendo tukobere ku obulamu bwo. Wazalibwa otya muzayi bameka ku muzeeyi era okusomako kwatandika kutya? Ku muzeeyi ne yanziza eno. Ku muzeeyi tuli abaana bangi. Tuli abaana abagala n'abalenzi 65. Katonda ali kwidanga mugulaku. Mu baana abo abakulu baife bafuna omukisa kubanga kalimu amaani abagererera basoma abandi bamala S4 Biden ifo oluwo luto kuba yali n'abakazi 5 baba muzeeyi yali n'abakazi 5 olubulu n'olusembeeyo ngawere mu amaani tirubaire na bulungi mukisa bulungi gwa kusoma. So abakulu n'abasoma koko abakulu bo basoma koko yasoma ino kubakulu yasoka mu kyakumeka abo ba 12 baja mu nsi kutandika okwenonekeza kyokola kutandika okwenonekeza abandi bafuire. Kale wena otukobere iwe ku muzeeyi wasoma paka mu kyakumeka? Muzeeyi nga kampererera na ku mpaka mu kyakusatu. Muzeeyi yafa twamuziika paka bwenkuze nafuna omukazi nazaala mpegano nga saawa dino nsobola okweyemerezaawo n'akantu be group yentambuliramu y'abantu basoma. Okay, wena ojja kutukobera tujje mpalapala muzeeyi. Mami omuzeera y'abaana nga bameka era omukulu ali mu kyakumeka? Mami aliwa omukyala wo nti wazaana y'abaana bameka? Nkukobe nti abaana 9. Omwana omukulu akasoma? Omwana abe yamala era ali busiyeeyo aluka nviiri. Yamala kyotegeeza oti yamala degree diploma P7 abe yamala S4 odi bulu basoma n'atuuka mu S4 akuba ati maze okusoma emisomo ange emisomo gikeyongerayo. Education has no tatandika bya luzungu. Yesebo. Education has no age limit. Yesebo. So afuni omukyala baana 9 omukulu senior fu yamala igulwaki wakubotoka kwenda kwirayo kusoma? Anti nkukobye nti ganimagale nti group abantu bempangala nabo bantu basoma kale kyampaliriza president gataawo nti bonna basome n'abantu nafuirwa omukisa gw'okusoma nga baba maze okufa nakanti mpegano wano wenfunira omukisa nina okwirayo nsome era bwawuna kunkyo najja ku isomero natuuka nakonkona ebubenge primary school banamusa nga bwemboneka nti ndi parenti ndi ekitegeeza ndi muzaire nakuba muzaire okuba otya olese mwana nakanti abbe nze mwene ninze nenda okugama mu bintu bino ati otya ninenda kubigama mwene ninze ndi kwenda okusoma. Headmaster yafulumamu yajja yegeyamu ni baine yakuba muzeeyi ono kyakuba butuufu nikyo ekituufu nga nze ndi mumalirivu yaira ya consultinga mu education amukati omusomo gw'abakulu gwikirizibwa guliyo nga tutemegee nawe ku meeza mu ofiisi ye yankuba ati akiikirizibwa nensi mwe nenva okwogera nayo ayo ojja kusoma otya nakandi nenda kutandikirawo ab'ekyomusanvu nga batandise zeena nteekwa okuba amanga mu b'ekyomusanvu. Hey. Ya
twenda kujja mu bakwire P3 ya P4 abe ndi mugezi ekimala nakanti ndakutandikira gano wati yakwemba nti obwana bwa P3 babwembye ino fwe tuli embati ento ebyo wati yange ebyokwemba be tabitya kuba nali ndi mumalivu ku kyendiku bamala okwikiriza namubuuza requirement oba emisoso timpegano gite yakati edda kusasula emitwalo 2,400 registration ngeenawo nasibulula yakoba mitwalo meka 2,400 yakubona mumalirivu pegano tukwenda ku uniform tukwenda kunaki ebitabo biki nesendedde okulya kuba tulina okulya obona ajanga kanti abe kyo kidda kuteteganya emisomo gyange nenda kulya ku isomero nga banange bano abaana banange nga mulya biki tulya akawunga n'ebidandaali ezira kuno abuugi abuugi be Berozani mzee weno jamu line ya abuugi n'obwana be ayi nga n'okulya akawunga basala esaani mulayini wajja walondawo wairale kumbali walya ngezira kubisa oli omukulu bezira twena tuli baana so obukulu bubaka wange obakuba ati requirements odiwaireyo bakuba ati otandika li bakuba ati mpegano otandika li ti amangu n'embiro nga amaliriza na uniform okuntungira uniform baditungane ku isomero kweno okwo nze nja kutandikirawo wazirawo ngeri yona era tekyamala wiki nga nfunye administration letter nanjira neyunga ku mukutu babandulira ono musomi munaimwe mutatya nti oba kiki abaana nga bobaidi bakoba musadde omukulu ono wenvu ono luyali kyali kuba nikyo headmaster oba yena awunze embuunga ati be nikyo ono musomi munaimwe mutamutya da nti nekyo kyanongera amaani twaba cooperative nga tukolera galala n'abaana baidukulu bange kuba mu isomero mweno omwo mulimu baidukulu bange babiri ni mutabani wange mulala ate mu kibiina kiwajo soma ky'omusanvu mulimu muwala we ky'omusanvu mulimu muwala wange mwabamu ni mutabani wange muky'omusanvu ekikawali n'abaana babiri muky'omusanvu nga tukobereko okutuweko kifaani nga mu kibiina mutyama mutya iwe baluyigwa n'abaana babaawa muwala abaga n'omulenzi abaawa omuwala abaire ku meezi esooka mu maiso omulenzi nga tutyama naye enuma ali ku side kuno ku left omukono ogutalya nga nze ndi ku right mu nsonda nga nani alagirira ku mwine ngezira alagira mwine buli muntu afa lulwe so waliwo okulonda monitor ow'ekibiina kya P7 netabamu nalonda era banonda nabita mwavuganya ku kya monitor bameka twali basatu akawala kalala myaka nga 12 n'omuvubuka owundi myaka nga 15 ninze owa5 n'ekintu wabita nabita wagulira bwana gabugulira sweet ki betyagulira baana kwegamba abaana bali bamativu era bali n'ebirowoozo bakuba ati omusaadde omukulu ono alina amaka n'abaana abandi tusoma nabo muno gasazeewo nakuba nti aidda mu kibiina kusoma niifwe tuteekwa okusoma kuba okusoma n'obuwanguzi bwa buli kintu kyona okay so buti madamu waida twireko kuwala inuma ona ku lwasoko kujjako mu kibiina madamu tiyakutyamu kuko omusomesa ba madamu oba omusomesa yena be ezira muntu yantya kuba headmaster yali amaze okubategeeza nti kano tufuniewo omuzaire mulala aidi okutweyungaku so okusoma kuzira kwegiri miti tikyali kiyaka ino yebali era bakuba ati bampa welcome era baana musanga mukitibwa nga ekyomuzaire aye nga ni mwana musomi yesebo muzenga tukali kweyongerayo nendo tukobere kuku okusomako okwa P7 omwaka omulamba kuwasoma tekwakumena ino
kuba eriyo P5 P4 tuwagisoma ebintu tibyalinga bikalangufu ino buli kintu mbe nina ebitabo ebyali ebyabagala bange biri mu nyumba muno era nga mbisaamu amaiso ng'omuntu ayenda ekintu ekikye n'atyama. Yes, n'atyama. Okusomesa okusoma kwene ng'okubala lyali isomero lyange were nga nali ndi mu kyakusatu. Lyali isomero lyange nga ndi mu interest oluzungu olwali lulukunuma n'aba nti maze okufunamu ebintu bampa guidance twatambula tutyo era mpegaano wano nekakasa nti ndogera ennimi 3 oluzungu ndogera olusoga nayogera oluswahili nayogera olusamya n'oluzungu olwantwaliro mu kusoma. Tujja kwogeramu ku oluzungu wenawo netukobera ku kubyo jangu osoma some of the topics the lessons you learned. I remember according to that level primary 7 they must have taught you about pollination. Did you study about pollination? Yes, it was pollination. Let us use English because I want to know whether you learned something. What is pollination, for example? What is pollination? In case one asks you to define the word pollination, what answer can you give him or her? You have forgotten that one. Oh, it's very far. It is very far. Yeah, then. So, what are living things? Living things, those are the things which exist in nature. So, what if someone asks you the best food for baby? The best food for baby? That is milk. That's the best food for babies. It's milk. Milk. What about the best dish for dogs? With dogs, it feeds on what? On bones. It needs bones. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So, what else did you study? What else did you study in primary 7? What is? There is the English, mathematics. What if they ask you to tell them the biggest lake in Uganda? I will tell them because the biggest lake in Uganda, that's definitely it is Lake Victoria. Okay, and what about the longest river in Africa? That's the River Nile. Oh, that's good. So, where does River Nile start from, and where does it end? Which country does River Nile start from, and which country does it end? River Nile starts from Uganda. Yes, that's correct. It tributary goes into Sudan. Yeah. Yes. What if they ask you to sing the national anthem, the first stanza? Can you sing the first stanza of the national anthem? Yeah. Okay, hold the microphone and sing for us the first stanza. They have been teaching us how to sing the national anthem. Yeah. Oh Uganda, me good poli, we lay our future in thy hand. Unite, free for liberty, together we all stand. You know that one better. What about the second stanza? The
second stanza. Oh Uganda, our land. Eyo njagala mukobuzibu mukamange. Etandika. Oh Uganda, the land of freedom, our love and labor we give. Hey, you don't know that one. What about the last stanza? Oh Uganda, the land that feeds us by sun and the fertile soil's grown. For our own dear land, we shall always stand up. Hello. Africa's grown. Yes, sir. Kaize. Yes, sir. Oh, Nancy. Nakomaya mpisi ya yeka widukira. Wow. Kinsanuisa mbo inenga kitofoli nibyugafuna munku era maaso ono kodi ono wana ole wakubuza ine mwende mirundi mwenda kinana nandala okay bambi wow nkali bambi ni muzeyi byansi Khalid oli mubona yali yakati amire kibuzo ekyo musanvu ku myaka 5 na mulala abaira asoma ni batabane be babiri mu kibiina wano ku isomero lya Bubenge primary school era ni uniform yati amira mu bibuzo yabere nga asomera mu libula n'akasawa ke ngo omusomi n'empale black ayambaire school uniform ngo oli kumubona musada mukulu empata aye bambi yali n'ebiroto bye yakati rekaireyo. As I told you earlier, today is my birthday and I wanted to celebrate it with Mzee BYANSI nga nkola interview na bambi naye. So Mzee no mukyalo he was celebrating mazalibwa go birthday. Celebrating okola ki mutawuli basalaki eki emikwano gyeda gyakwembera biki bakuba emisumba bakuma emisumba batusatulisa ebintu iwe no mukyalo celebrating oti bari bazira wayinga family yange ezira osawa dino ayi tubanti tuli awo tu celebrating amazalibwa gange tukola ekyo ekiriwo gaka twatyama nga family twabita mu lunaku mukola ki kyena kubona muli agamere kiwulo mwali ogula kukabamba kati ere oleta kubusoda abajasi kyabo of course tuli balunzi salami kukola ifenge ejo twali akwa kamera akalungi twata kunenyama ni busoda twanya kunti soda wa 10 twati amao twanyemirwe ekintu nga family kale tuyanza bambi Mzee BYANSI akobere engeri yajaguza mutomana so Mzee nenda awe nawo tukobere okusoma ko ojiro okutyamira P7 ngokusoma okubwino otya ojiro okutyamira P7 ngokusoma okubwino otya wena wabona tukobera n'okusomozebwa kobaire ofuna ti okuwalirizibwa okusoma kuno nali n'ebigendererwa wanu bwe nkukobeere gale nti enani ye nali ndi kutambuliramu y'abantu banange basada banange abakulu nga mutuufu baasoma tuwaya ojja okwekanga okutuka agati ng'ekigambo eky'oluzungu kigwiremu wisi bamala eddakiika nga 2 nga bali mu luzungu BYANSI olikoba biki twayira awo mu kuseka aye nga ndi kuseka butuufu aye nga mule ndi kuwulira ki okunolwa nakwaye abasajja betutyame nabo muno butuufu bali kundyambulye bwalukwe kyampaliriza nakanti be eri ekikabuliraku gale nali muteyeteye nga bakola ki bampeerera bwerere muzeeyi bwavaawo nga nzira mwasirizi saawa dino nze ndikola emirimu gyange ndi kulima bimwe ndi kusobola okutula akasente okuweerera abaana bange abaana abandi tibenda kusoma abaana abandi benda okusoma nakanti ayi lwaki tijja mu butuufu nensoma kuba okusoma kuliwo kwa bwerere era ne gavumenti yatukobye nti n'okulya emmere tujja kulya nga tibakasumbu wa muntu tisobola kufiirwa mukisa guno nina ogukozesa guno n'omukisa baba gwe yandekerezaawo nga baganda bage tebasobola kunsomesa omukulembeze w'ewanga ali kunsomesa kati
bona basome nda kusoma era nga nsomozebwa nti singa Mungu abaikiriza mukalya yange eno nanisome n'aba dokita bakyayansi mwenda nenda dokita olikuwa kusoma bwa dokita kubanga omulimu gwa dokita guno ni 7 yagwongeramu amaani badokita bona okutoola ku minisita owa heresi bamwetaanye omukyalo oyo Lusa Acheni natali corrupt. Lwaki tali corrupt? Kuba nali ku ntebe enene. Corrupt otegeeza ki? Abantu abo bona bantu bakusogerera busogerere. Kuba dokita wojayo omusala baba omusala munene mulungi nga ba dokita. Ayera wotuuka akoba nti consultative fee nende emitwalo 5. Kyentegeeza okuba nti bali corrupt. Esente de babaganze endogooza nti disobola okwetalingira ebintu ebyo. Aye bakuba nti okubona dokita oteekwa okuwaayo sente. Aye ng'omusala gwabwe musavu kubona. Tuviire nkukoba mukama wange nti omusawo Achenyi dokita natali corrupt kuba eziraga atyama nti gano ne gano. Aye bano abatugemaku nga basajoni nti biki n'okukebera haniya sente. So oyenda wegomba okuba dokita. Negomba okuba dokita. Oje weno funa kuseera de bafuna oba jasi okuyambako okwidandaba abantu. Okuyambako okwidandaba abantu kuba eriyo omuntu yobona nga kimugwanire kuba obulwaire tikweyendera kimugwaku bugwe kintu kya Katonda automatic. Aye nga bali kumukoba nti okumusalani omukazi oyo atasobola kutambula. Omuntu ali n'emyaka ng'ejange gino alisooka oleete esente edakidde okukwebera emitwalo 5 osuule gali mala oleeta 3 ag'okukulongooza awo nerala nga bembutuufu tutulifeya kose eyo tinzito kwiwe kuba busa dokita buti oli wa myaka 5 mulala oli mu P7 owona abobise olina ogeita kwene jasini ya 4 atugeita ku omukaaga ni A-level atawana mulala ogeita ku omukaaga gye ba 5 atawana mulala ogeita ku omukaaga atawana musanvu gaita ku emyaka 4 ku 5 jaba dokita atano na musanvu nkagana mulala onabanga gakalimu mpegano hotel malulimi seo mukama wange dokita ng'osomye bwa dokita ebitongole ebisinga bungi basomesa abasomesa dokita babawumuza anze tubonanga ku dokita nti alina retirement age era buli lwawumula ateekwa okutawo ka kliniki yayamba abantu be. Omuntu ayamba abantu agemerera obulamu bw'abantu tiwakuzanira ku nti oida kumutaawo omuwumuze abe titera kubona nti bamuwumuza dokita abe niye bamuwumuza obanga kiriyo niwedde okunkobera aye asobola okutawo kliniki ye ya operatingirawo n'obulungi bwana ni obwa dokita. Onkoba iro ti abaana bali nga babita mu dinisa woti eme bakulengezanga. Abaana kya bulido abaana abato babona omuntu omukulunga iwe kya kusomozebwa babita ku dinisa aye nga oli ku kyoliku kuba omwana omuto niwo omukuba oti muna kino ne kinakuyamba oli mulwaire aye katukukuba empiso diagonize obulwaire bunga bwa mpiso era alira aye nga ekyo nekijja okumutwala muki mu bulwaire bwalimu kale ekyo tukitwalanga ekintu ekikulu abaana abato balina kusigala okwo tebakusumbwa ngenda ku ssomero nga tebansumbwa ku isomero batyama butyamaawo era najjana kwa kiki baidukulu twakyatingana baawo abekyobiri abekyokubiri ni mukyokusatu mwenako makulule nga tubaawo baningirira akaye muzeeyi kyogenderera dada kikyene kyene nakanti musome omulembe guno gwe tuli kugwa kusoma okutema ebikaado mwida kutema ebikaado aye nga otuse ku bugubi okusoma aye musome ku isomero eyo wanwanga buji nga wokobyeyo izitikawunga abaana abato ebayo ku isomero emigati gye batunda
ebayo ku mondi yabayo mwezinge nimbada iwe waliyanga kuki ebintu ebyo nga tutera kubijaamu aye ate nga abaana nga baidukulu bange emba nesingirangu ng'olukumi nsobola obagulira mbada nakandi muje mugabane mbada edo basanuka ino era ekyo nekyavaaku nga basobola okuneetolola bati nga banenda bambuuza kuba basuubirayo akantu nti daada baba eri akantu kaidde okutuwaayo. Okay, mu biseera ebyokunwa okufuna emmere embeera yalinga etya nga wena osimba layini? Nga tusimba layini nti ndi mwana musomi nga tobisa? Be tibisa njogana ziri bulungi ino abaana nga bampa n'ekitiibwa muzeeyi jalo nti be iwe taayo niwo osooka omenze nairaku taayo akawunga nga iwe tebakuwa kanje kuba ino abe kuba iwe ekyenda kyo kizeeyi emmere yona yona eyagayaga emmere eyagayaga iwe iwe akati bakulu iwe asooka nga emmere oli aningi okusinga abaana abato bekizirawo olina okulya ebintu ebiri ikwale ate nga mubiseera byewabeeranga mweyo ku isomero nga sobola kuba eyo eno waka oba obuvunaanyizibwa omukaire omukyala wona eiddeyo ku isomero ati oba tulikwenda kino oba tukwenda mmere oba tukwenda bwitu ekyo tekibairewo era nga tasobola kunteteganya akiidi nti ndi mukusoma ebirigaka byona byalina okukolaku yaba nenda alinda endire era nga ndira twakyatinga bulungi we bali kusoma nti tusomye musomi ekiyebiriramu ku mukyada wange ndi kino tusomye kino n'abaana okwo okwambala uniform tekwakumena kuba omaze ibanga iwanvu ino nga toyambala mpale enimpi nikana akasaati akamakona amampi tewakalubirizibwanga ino ku isomero beiteeka kuba eryo iteeka obanga oyikiriza wegaireyo nti nja ku isomero please ebyo olina kubigumira yegiba mpale ndabada olina kwambala ndabada yeba nimpye kuba kusiba kikalu olina kusiba kikalu kuba mateeka ku isomero agagemoole omuto n'agagema niwo omukulu. Ebibuuzo musomesa nga ali kusomesa abaana tebakusekanga nga akubuuliza nga bikulemye okwiramu mbe tebasobola kunseka era nga nambibwa bulungi ino nibe ne lwisi batya ensoni ayi nga nze ngolola omukono nakanti awo titegeere musomesa yandiriramu yakuba kirina okutambula kitambula kiti ife twagamagana twatambula twaja mukaseera kano koweerayo ku isomero kiki otajja kwerabira kigabo nayo okoti okusoma kino obukulu bwange ngaosobola n'okuwayirako ku omuntu owundi kiwazula mu byokusoma kyakobo kino kyangema ku ino mpegana n'omulimu empisa obumuntu obutagoba geronkomya one ng'omuntu omukulu two obutayogera kino ni kino abantu olina okubaga ekitiibwa mwana muto muntu mukulu uwulirisa memale oba mwana muto uwulirisa akoba ki tekumubakingaku ekyo kyampa isomo ni respect omwana avaayo jafukamirawo yakulamusa wena woyemerera yobanga olimu empisa warenga oli mukulu ngeno oyemerera kuba yasazeewo afukamira akulamuse aleke kufukamira kukulamusa wena bwotambula bwoja tikiraga buntu iwe mu bukulu bwo abasomesa bosinga emyaka bafukamiranga nga bali kulamusa nga bafukamira no kuluyi basomesa bange bona okutulaku nga twagane na mukazi ayi ngero omukazi tasobola kufukamira ayi omubona nga ayikamu ku katono bakweta omuluzungu bakweta kubawinga yabawinga mu katono wamanya nti ampere respectinga elder yaja yakulamusa yaja ayi nga basinga basada berere nga class teacher musada asomesa oluzungu musada abo be ngobagana mu compound so olunaku olw'okutyamira ebigezo bya P7 obyatuuka embeera yali etya tiwatya mule beti atya kuba bayita abakulembeze ab'amadiini batusabira twaba bagumu batubuulira ntotya ebintu bino tosobola kutya lwaki nimbyo mbaire musoma materi yedye yemjokola yembaire mukola ki
musoma so totya bamugumu bafaamu kuba ezirabyaka bino byembaire musoma so byebaja okuleta ebyaida mu bigezo bya UNEB wajja wakola oti nga nebye basomesa be basomesanga obutuufu mwalimu bakeeta akabooli akazungu bali kwogera ku germination eyakabooli ako amakaba gaako iziti dicotyledon seeds oba mono nasanyuka ino nga nkabwini akabooli ako nakandi kano na buli mu ngeri baleeta ku nkafiiraku baleeta ku weight livwa kwegamba nga wirubalo obusolo nina ikonta bakwanti diri mu kirasi ki nakwanti LED load F40 and then ako kali mu first gundi ebintu muna soka tusubira ojakola bulungi Mungu abampeire ekyo ni kyendogooza nti ndakola bulungi kale Bambi alikuwa wa media ndiye zidi yosigira tulikumalikiriza ni muze ebyansi nga tukwenda ku mbozi ye oli mubona kali mu uniform yali yakati amira ebigezo bya P7 nga wa myaka 5 na mulala era yati amira ni n'abaana babiri yasoma n'abaana babiri akukola ebigezo yakwa n'abaana babiri ate akusomera ko liko n'abaidokolo so bityo webyali so nenze tuwaye mu nkoko muze nga tumalikiriza bo bakakibwowa abakulu baino obo oliawo ababeyo ni besiba mu butamana ainga ate okusoma ku kaliyo okusookera erala ndakubaidusa mbakuba nti okusoma kuzira ku muto kuzira ku mukulu leka kubeeyo bube ngeri ekibuliraku kyande mu bantu oba kusoma kuba buli muntu alina ekiki ekimugemaku ng'omuntu nze nali ku kyakusoma nekyangemaku aye buli lwota n'endwaire owona n'omuli omuntu akoba nti wandikoze oti nze okutoolawo kino nakanti abasaada tyamanga mu butuufu bwebandogerako oluzungu eki nano ni amagezi gona nakanti benina okwirayo nsome kuba baba mu butuufu yafwa oba nandikoze bubi oba nandikoze bulungi aye negemye ensonga nti baba yafwa kyova tyasoma aye mpegano wano nsobola nina okusoma so mbakubira omulanga nti butuufu obanga n'ekintu kyowetaaga kikole mu bwire bwakyo mu biseera nga biriwo kuba obutasoma naddala obutasoma buluma ng'okuze obako bo bosobola okuba tibagulire eri abagulira oluzungu olwo obako obwo okusoma mu luzungu mpolampola gamuko gama kazindalo malikiriza your message. This is my message to all the entire nation, that whoever happens to be with a problem, please come out openly, solve that problem, tell the people. You never know, among the people you are telling, there can be one person who can advise you on what you are lamenting of. I therefore urge the people of the same age, my age mate, if in your entire life you know there is something lacking, please try to seek knowledge from the rest. Thanks very much. May God help me so that I proceed on with my studies up to university level, such that you become a doctor. I become a doctor, a professional doctor, so that my goal is achieved. Kale bambi tuyanziza tujja kweyongerayo oyo ni abaini muze ebyansi ndi yazidi yosigira mwena abali kuonendeza amazalibwa amalungi bambi mwebale kufaayo abakali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. That is my candidate. Man of all seasons. Index number 037. But you look